Kelan kram ki defend dar jong ka Atlanta FC. Lakumba pensat Messi ia harkat gol gipar bat kini ki defend. Parlong ngaprian sopai pi sesin jagane ka channel ka jonga. Kasong ngapi jagane ka video ngakar padar dia pi bin soba. Bat subscribe ini channel bat kumju share bat like ya ke video ki jongi. Tungis ngam tai na kubor. Lionel Messi ha kacing 1-5 yang cungu sya ke klub Inter Miami hakba katokane por paula sitom baluan 5 yang balhakane kacing lakai hakane kasingi Sunday ka Inter Miami bat ka Atlanta hakane kacing lakai kira ya kai pa namar ba arliang tim kila banyak mantep gol Inter Miami kayo arteli bat katanta kawai gol hakane ka gol jong Lionel Messi kelongkum kau gol ke banakong hakane season ke batmai hakba kane ke gol jong Messi kelapan internet sisa ya ki babon ki breu namar ukni ya ke bol hakjat jong ki defend jong kane katanta bat nota open shot saya away defend bat uta away ukelan kram andalah poi hakmat jong goalkeeper nang ta Lionel Messi upakenting ya ke bol bat nang ta goalkeeper usuang lengo ya ke bol kia kelon baro laingut ki defend jong dekat bat goalkeeper jong kane ke klub kane ke jingle jong Messi kelapan internet sisa ki breu ke babon penyamat ya ki breu Namar haga jing stom tu 1-5 harangkat bat ke gol ke batamai tu hagane ka season. Long susu ba Lionel Messi lesi unmala ban ya simenta bat ka international bat ka rijo jong banele kai harkat ke Uruguay bat ka Brazil. Namar ba Lionel Messi udang don hi haga jing stom ne ka bom nakot ya nangha banele kai. Te parlok tangkan yang video aku besi pun saya kelupat aku ipat ke video